तुझे ऐको काशे था सोम्या तुका घेऊ गावला लेता भेरी सशिये तुझ्या जेवणान बागेता सोम्या तुझे तया वेग होता नामा सोम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या धडक माका नामा सोम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या धडक माका. मोगेच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या भक्तीकनो तुमकां समेस्तांक ह्या सांजुदाच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची तेसांवां आनी इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी हांगासर आयल्यात. तशेंच माध्यमा मुखांतर तुमचे तेसांवां घेवन हे मिसाचें बलिदान तुमी भेटयतात. तुमकां हर एकल्यांकी सर्वेस्पर देव आपल्या बेसांवांनी भरून दी आनी तुमचें जिवीत नंदन करून दी म्हण आनी तुमकां मागलेले सगळें फावो जावन दी म्हण ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागता. आमी एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया, नवे नांदवांटिली जावया, सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर सोम्याचीं बेसांवां जोडून घेवया. तसो जिवंत जेजूक आम्हा हर एकल्यांक बेसांवान भरून दी म्हण आमचें मागणें जावन आसा. हे संदर्भात अर्गान तेसां पासून मीस भेटयता फबियेनी जेस मेंडून सदवा कतार देवादीन वॉल्टर पायसाच्या आत्म्याक मीस दितात. सिंथिया डिसोज आनी कुटाम बेंदोरो 30 आनी 4 वर्सांच्या लग्न जिविताचो उगडास काडून देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्गासान मीस भेटयतात. विन्सी आनी डायना गोरेगांव मुंबई. अर्गानी ते पासून मीस भेटयता मायकल आनी फ्लॉसी दांतीस बोरिवली मुंबई. देवादीन थॉमस पिंटो हाच्या आत्म्याक दुसऱ्या वर्साचो उडास काडून मीस दिता. लविना पिंटो आनी कुटुंब. मलायकाच्या बऱ्या भलायके खातीर मीस दिता स्टेल्ला नजरेत. तांचे ते बसोत आमी मागता आसतना जे कोणा मागतना बसयला उडास काडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त तुयी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सोमी म्हणटा हांव आनी बाप एकच, आमचे मदें 2 तर नांद. आमी एकच, आमी एक आनी तुमी एक जावंक जाय. आमचो देव एक, आमचो भावार्थ एक, आमची पवित्र सभा एक, आमची जिवीती एकच. देखून ह्या एका देवातय आमचें जिवीत एका रुपान एकवटीत जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिताना खऱ्या भावार्थान सोम्याचो पाटलाव करूंक सोमी आमकां दार दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी दोळे धांपया. आमी केल्ल्या सर पातकांची दूख सोम्याच्या बोबोड काकुळतीने पातकांची दूख आमकां दर्या आनी सोम्याचे व्हड काकुळतीने तें बगसाणें फावो जावन दी म्हण मागे. काळजान तांव दूख दन बगसाणें मागतल्या बगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर आमचे गती विनती करच्या तूं देवा पच्च्या उजव्या बसलाय.
सौम्यांका कुळतकर सौम्यांका कुळतकर सर्व पदवेदा देव आमची काकोळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपया आमच्या आमच्या गरजां खातीर त्या सवां खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया. भोव पवित्र आनी भोव मोगाळ देवा आमच्या बापा, धर्मदोत बागेवंतात जोतात देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्था मानून घेवन तुका वळखून फोव कर. अशें आख्या प्रितमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वसो हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. अशें आसता स्तेफाना विरोध उठलेले दगदने निमती शिंपडलेले भावार्थ्यां फेनिसिया, सिप्र आनी अंतियोक पर्यान पावलीं आनी देवाचें उतर गाजयत गेलीं. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी ते परगट केले ना. पूण तांचे मोदें आसलेल्या सिप्रगारांनी आनी सिरेनगारांनी अंतियोकाक पावतस हेर जातींच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली. आनी तांचे सवें सोम्याचो आदर आसलेलो जाल्ल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोम्या थंय परतालीं. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानान पडली आनी तिणें बार्नबासाक अंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातलें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावोंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्रत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो सोडलो. उपरांत बार्नबास सावलाक सोदूंक तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटस ताका अंतियोकाक आपोवन हाड आयलो. एक सगळें वर्सभर ते थंयसर पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत गेले. आनी अंतियोकान शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. तुम्ही जनांगनो सर्वेश्वराक नावाडा. तुम्ही जनांगनो सर्वेश्वराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेश्वरान उबारला शियोन शेर. जाकोबाच्या सर निवासां प्रास या शहराचे दरवटे जाल्यात ताका प्रीती मोगाचे. तुझे वडविके विशीं जायते सांगला. ये देवाच्या शेहरा. तुम्ही जनांगनो सर्वेश्वराक नावाडा. इजिप्तांनी बाबिलोन राष्ट्र म्हाका वळखून बसतल्या सोवे आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, थीर आनी इथिओपिया थंयच जल्मली म्हूण हांव वळखता. तरी पूण सकडी शियोनाक आपली माता आनी सर्वेस्पर ताका सोबीत शाबीत सांबाळतलो. तुम्ही जनांगनो सर्वेश्वराक नावाडा. तुम्ही जनांगनो सर्वेश्वराक नावाडा.
म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसू भगवान सुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ हिंवाळो जेरुसलेमान देवळाच्या समर्पणाची परब आचरण करताले जेजू देवळान सलमांचे सुकेंत पासयो मारीत आसतना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालन केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगूंक सोडो अशें म्हूण तांचे लागीं विचारूंक लागले जेजून तांकां जाप दिली हांवें हाच्या आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सतमानिनात म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशां साक्ष दितात तरी पूण तुमी सतमानिनात कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां ते केदींकच मरचे नात म्हज्या हातांतलें तांकां वण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सगळा प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तांकां वण व्हरूंक कोणाच्यानी जावचें ना हांव आनी बाप एकच देवाचे उतार वकनी तुका क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हे संवसाराचेर एक दिश्ट आमी घाली जाल्यार हे संवसार ही भुमी म्हणटा आमी ती विचित्र मांडावळ्यांत रचल्या पैकी आमी आतां बसून आसा सावंगी हांगा धांवन आसा हां आमी हांगा बसून आसा सावंगी धांवन आसा सांगा हां बसून आसा वणोत न्हिट्ट आसा की धांवन आसा हां राव लेडयता की धांवन आसा हां धांवन आसा राव लेडयता पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हीच गजाल कितें म्हळ्यार वणोत धांवन उंत आसा तुमी धांवन उंत आसात आमी बसलेले ना कित्याक म्हळ्यार भुमी गुंथे आसा इतले फास्ट गुंता की भुमी इतले फास्ट गुंता की पळया ताचेच तकी ती गुंता बुगरी गुंताने तुमकां बुगरी गुंताने ताचेच तकीच गुंता सुर्याच्या भोंवतणी गुंता ताच्या भोंवतणी घुंवंक लगभग 26 वरां लागतात ताच्या भोंवतणी देखून आमकां दीस आनी रात येता सुर्याच्या भोंवती घुंवंक लगभग 1 वर्स लागता तेदो व्हडलो सुर्यो पळया पळय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ही भुमी कशी उत्पन्न जाली कशी जाली द फॉर्मेशन ऑफ दी अर्थ म्हणून आमी युट्यूबार टायप केलें जाल्यार कशें एका कणांत जावन स्मॅश जावन कशें एक भुमी जाली म्हणल्या विशांत आमी पळयता पळोवंक मेळटा पूण कितेंय जावं दी हाच्या फाटल्यान एक सकत आसा
गिमसुले दीस भिरंकूळ दगीचे दीस ताच्या उपरांत पावस येयले दीस ताच्या उपरांत हिवाळे दीस अशें येता गिमांत पुरा सुकी झाडां आसली न्हंयो बांयो व्हाळां पुरा सुकून उदक पुरा वयर जमो जाता पळय आनी उपरांत पावसा मारी फात ते सकयल पडटा जर तर उदक सुकून वयर वचनातलें जाल्यार परतून पावस येना आनी तेवढ बियाळो किरला ना बेळें किरला ना खाणा वरवीं मेळना आनी मनीस कश्टार पडटा देखून ही सगळी एक मांडावळ देवाची देखून हो ही प्रकृती ही भुमी ही पृथ्वी रचलेलो एकलो आसा म्हणलें चिंता पळय मनशाचें आनी तो कोण सत्यवंत पदवेदार आनी तो देव म्हणून आमी उलयता हर एका धर्मांत भगवान म्हणटा वा गॉड म्हणटा न्ही यावे म्हणटात वा अल्ला म्हणटात आमी देव म्हणटा बाप म्हणटा तो सत्यवंत देव आनी मनशान ह्या देवाक विविध नमुन्यांनी पिंजरायलां विविध नमुने कांय थोडे विविध सत्तेंक एक देव म्हणटात देवाक कोणेंय पळोवना देखून देव ताचे बरी आसा देवाचे बरी आसा देव असो आसा देव तसो आसा म्हणून देवाचें वर्णन करतात कळ्ळें की वर्णन करतात पूण निजायकी देव कसो आसा निजायकी देव कसो आसा देव निजायकी देवाक पळयल्लें कोणूच नात पवित्र पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत कसो देव आमचे बरी आसा कित्याक म्हळ्यार ताणें ताच्याच सारक्यासो आनी स्वरुपायसो जावन रचलो ताच्याच सारक्यासो आनी स्वरुपायसो जावन रचलो न्ही ताच्याच सारक्यासो आनी स्वरुपायसो देखून देव आमचे बरी आसा म्हणटा आमी देव तुजे बरी देव तुजे बरी देव तुजे बरी आसा म्हजे बरी आसा हाका पुरक जावन जेजू जल्मलो न्ही गी जेजू कोणा बरी जल्मलो आमचे बरी जल्मलो मनशा बरी जल्मलो पळया ती कुर्सारे दिश्ट गेला पळया थंयसर म्हजे बरीच ताकाय 2 पाय 2 हात 1 नाक 2 कान 2 दोळे पुरो आसात तुमचे बरीच देखून जेजू म्हणटा कोणें म्हाका पळयला पळय ताणें बापाकी पळयला पळया भोव अपुरब्यान देवाचे बरी देव ताचे बरी देवाचे बरी तो रुका बरी तो गोरवा बरी तो पड्या बरी तो रड्या बरी ना देव आमचे बरी आसा देखून जेजू म्हणटा कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला हांव आनी बाप एकच 2 नात हांव आनी बाप एकच कोणें बापान कोणें पुताक पळयला ताणें बापाकी पळयला स्पश्ट रितीन जेजू सांगता देखून आमी जेजूक पळयला गी आमी जेजूक पळयला गी कितल्या जाणांनी जेजूक पळयला हात वयर गेला कोण्णें पळोवना जेजूक कोण्णें पळोवना जेजूक अनुभव केला गी हा अनुभव केला कसो लोणच्यान जोर आंबोट जाल्ल्या वेळार हे जेजू मस्त कारा म्हण गे कुमगारां हा हुंड्या रुपार हा सक्रामेंतान मिसाच्या बलिदानान न्ही कुमसरान एवकरिस्तान जेजूक अनुभव केला जेजू आमचे मागणें आयकलां जेजून आमकां दिलां देखून जेजूचो अनुभव जाला आमकां एक्सपिरियन्स पूण जेजूक पळयला गे आमी जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तकांत तो म्हणटा खंय 2 वा 3 म्हजे नवी जमतात हांव तांचे मदें आसा कळ्ळें पळया खंय 2 वा म्हजे नवी जमतात हांव तांच्या मदें आसा कळ्ळें स्पश्ट एक दुसरें तो म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावत जाय कळ्ळें समजलें आं
जे कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणी केलें तेच म्हाका तुमी केलें. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली, हांव पिडेस्त आसलो आनी तुमी म्हजी सेवा केली. केदाळा सौम्या केदाळा. हांवें उलयलें आयकता तुमकां न्हिद नाकात बरें फेना थंड जाता म्हणून. आं केदाळा सौम्या. आनी जेजू कितें म्हणटा, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणींक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. तर पळयलां गे आमी जेजूक? हां पळयलां गे? हां सिंती बाई पळयलां गे तुवें? पळोवनाय आणकी पळोवनाय गे? इतलें सांगल्या उपरांत पळोवनाय? पळयलां. आब्बा बाबा पळयलां पळयलां. खंय थंय कोणा थंय पळयलां? हां कोणा थंय? अविनाश कोणा थंय पळयलां? हां म्हज्या भावा थंय, म्हज्या भयणी थंय, म्हज्या पेल्या थंय, तुजे थंय, तुजे थंय, म्हजे थंय. पळया एकामेका थंय आमी जेजूक पळोवंक जाय. एकामेका थंय आमी जेजूक पळयता. देखून क्रिस्मसाच्या वेळार एक गीत गायता हांव न्ही. ल्हान भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो, बाळमोर येसू रडच्या बाळशाच्या रुदानांत तो मेळ्ळो. भुकेल्ल्या भावंडांक थंय मेळ्ळो, कश्ट तेल्या भावा भयणी थंय मेळ्ळो. पळया सुरू विचारल्यार जेजू पळयले पळोवंकूच तुटा आमी. मागीर देवाचें उतर कितें आयकुचें? तुमी चिंतात गे जेजू अशें रावतलो तुमच्या मदें आनी म्हणटलो सिंतीबाई मुखार ये नमस्कार कर म्हणटलो गे? बिलकुल म्हणचो ना. दिलीबाई ये म्हाका जेलो घाल म्हणटलो गे? बिलकुल म्हणचो ना. आमी पळोवंक अत्रेकता तो जेजू केदींकच आमच्या मुखार येवन रावचो ना. कळ्ळें? पास्कांच्या फांत्या बारार कोण गेली मेळोवंक? मरी मागदलेन मेळोवंक गेली. कोणाक? जेजू मेळ्ळो तिका? हां जेजू मेळ्ळो पण जेजूच्या रुपान मेळ्ळो? मेळोवंक ना. तो एका तोटाच्या मालीच्या रुपान मेळ्ळो. गलिल्या सरोवरांत जेजू पेद्रूक आनी ताच्या सिसांक थंयसर मेळ्ळो पूण ताची वळख मेळ्ळी पेद्रूक आनी ना. कित्याक म्हळ्यार पेद्रून आनी आशिल्लो जेजू दुसरो, पळोवंक आशिल्लो जेजू दुसरो आनी मेळ्ळो जेजू दुसरो. एम्मावसाच्या वाटेर आसले सीस, एम्मावसाच्या वाटेर आसले सीस ते समकून वेताना जेजू तांचे सांगात आसलो. जेजू म्हण तांकां कळ्ळें कळोवंक ना. कित्याक तांणी एक्सपेक्ट केल्लो जेजू दुसरो. आतांत बुराक आसात, खडवळांत मांटो आसा आनी माथ्याचो खांड्याचो मुकुट आसूंक पुरो, गायिल्ली कूड आनी तो जेजू आमी पळोवंक आशेता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो आमच्या मुखार आसचो ना. देखून रडच्या बाळशाच्या रुदानान थंयसर जेजू वळवळटा म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो. कश्ट तेल्या भाव भयणीच्या जिवितान थंयसर जेजू आसा म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो. भुकेल्ल्या मनशाच्या जिवितान भावनांत भाव भयणी थंय आसा म्हणलें विसरूंक नजो. तांकां सोडून तूं जेजूक सोदून आसाय जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणींनी खंडीत सावन आमकां जेजूंक पळोवंक मेळचो ना. तो ही गरजेक येताय कोणाक मेळोवंक? कोणाक? पाद्राबा मेळोवंक. फादर तुमी नंत दिसक दिसना कोणाक पाद्राबा मेळोवंक येवचें? जेजूक मेळोवंक येवचें न्ही गे दिले बाय? हां जेजूक मेळोवंक आमी येवचें आनी हो जेजू आमकां मेळटा गे कोणा थंय? पाद्रापा थंय मेळटा, सिस्टरां थंय मेळटा, भाव भयणी थंय
एकामेका थंय जेजू मेळटा आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा तूं मिसा बाई सरलाय मिसा बाई सरलाय आनी वाटेर एक एक्सिडेंट जालें आनी एकल्या मनशाचो पांय मोडलो वा रगत वळ्ळें आनी थंयसर कोणूच नात तुका इगर्जे येवंक आसा वासप आसूंक आसा या किर्तन गावंक आसा तूं कालें करताय पडलो मनीस मात्ती कावंदी मोरोन वचोंदी म्हाका कितें म्हाका किर्तन गावंक आसा न्ही केलें किर्तन ओड सबेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती गायतलो म्हणून म्हाका किर्तन म्हणूंक आसा देखून हांव येता म्हणून तूं थंय सोडन त्या मनशाक वळवळोवंक सोडनो एक ते उदा दिनासतना तूं इगर्जेक येशी आनी भोव सबीत करून मायक निट्ट दवरून ओड सबेन सर्वेस पुरा हांव तुजी स्तुती गायतलो म्हळ्यार तुजें किर्तन ताका पावत गी पावना तुवें गायलेलें किर्तन ताका संतोश हाडीत गी हाडिना कित्याक तो म्हणटा आळे बाबा आळे भयणी कश्ट तोलो हांव मार्गार वळवळटालो आनी ताका थंयच म्हाका थंयच सोडून वळवळ्यान सोडून ताणेन सोडून तूं इगर्जेंत येवन आल्तारी मुखार आल्तारी रावन लोकां मुखार रावन तूं म्हजी स्तुती करताय न्ही हत्त पिशा पाटी वचू त्या मनशा उखल आस्पत्रेन घाल ताची सेवा कर कित्याक कश्टतलो तो हांव वळवळतलो तो हांव ह्या देखून जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू हें म्हणटा देखून जेजून एक वपार सांगली न्ही कोणाची वपार कोणाची वपार हा कोण हुशारपणे सांगया पवित्र पुस्तकांत वपार सांगली खंय कोणाची हा बऱ्या सामारिया घराची वपार बऱ्या सामारिया घराची फळे एक मनीस वाटसुरो चोरांच्या हातां पडून कश्ट नासुल्लो तो वळवळ्या नासुल्लो तो थंयसर याजक गेलो ताका मीस भेटोवंक आशिल्लें देखून तो पळोवनी पळयनातले बरी करून गेलो ताणें भेटयलेलें मीस तें सार्थक जालें गी जावना ताचे आपले फारीजेव गेलो आपूण बुदवंत आपूण नावार्दीक आपूण पातक करिना हे पुरा पातकी म्हूण सांगतलो तो पळोवनी पळयनातले करून सीदा गेलो कळ्ळें ताका देव पळोवंक मेळ्ळें जेरुसलेम देवळांत ना आनी एकलो वाटसुरी थंयसर येतालो बरो गवळी बरो सामारितागार तोय त्या गांवचो न्ही पूण ह्या मनशाची बिरमत पावता ह्या मनशाक गाडवाचेर बसयता आनी एका छत्राक व्हरता वायन वत्ता गाय क्लीन करता पुसता बांदता आनी ताची एक जबाबदारी एकल्याक संपोवन ताका पयशे दिवन तो फुडें वता की न्ही देवाक पळोवचें म्हळ्यार तें कश्ट केल्या भाव भयणीच्या जिवितांत जर तर हांव सांगात दिता ताचो मोग करता आनी तवळ देव म्हाका पळोवंक मेळटा म्हणलें सत आमी विसरूंक नजो देखून मदर तेरेसा कश्ट केल्या मनशांक कुमो करताली कित्याक देव तांचें तें आसा आनी हांव देवा पळयता म्हूण ती बरी समजताली कुसुल्ले गायी किडे पडलेले गायी आपल्या हातान ती नितळ करताली मेळकुट्या गणकुट्या मनशांक न्हाणोवन ती परत एक नवें जिवीत दिताली आनी हें पळयलो एकलो मानेस्त म्हणटा मदर म्हाका 5 लाख रुपये दिता म्हळ्यार हांव ह्या कोडकारांचे गायी नितळ करचो ना आनी तो मदर तेरेसा म्हणटा हांव 10 लाख रुपये दिता म्हळ्यार असल्या कोडकारांची सेवा करती ना कित्याक म्हळ्यार हांव तांचे थंय जेजूक पळयता देखून ही सेवा धर्मार्थ करता म्हणाली म्हणजे मोगाच्या बाबडे बरी जाणा ती हांव कोणाची सेवा करता सोम्याची देखून निमाण्या जेवणार आसतना जेजून कितें केलें हां दिली बाई उंडो मोडलो तुका उंडो मोडलो मात गोत्तू आपोस्तालांचे पांय धुल्ले विसरली आपोस्तालांचे पांय धुले उंडो मोडच्या पयलें कित्याक म्हळ्यार तुवें एकामेकाची सेवा करूंक जाय एकामेकाक सेवा करूंक जाय गोवान बायलेची बायलेन गोवांची आवय बापायन भुरग्यांची भुरग्यांनी आवय बापायची न्ही एकामेकाची सेवा करूंक जाय आमी एकामेकाचे पांय धरूंक जाय आमी
कित्याक एकामेकांतय देवाक पळोवंक जाय. आमी व्हडले व्हडले स्वामीजी, व्हडले व्हडले मुखेली, धार्मीक मुखेली व्हडले व्हडले हे येताना आमी तांच्या पांयां पडटा न्ही, खंय गे पांयां पडटा, पडना गे पडताय, आमी पडना पूण मनीस लोक पडटा की ना, पडटा. देवाच्या पांयांक पडचे आमी, पूण एकामेकाचे पांय धरूंक आसात आमी सूख केल्ल्या वेळार सेवेच्या न्ही गे. आतां नर्सां कितले जाणांचे पांय धुतात न्ही गे, धुयनात गे, आस्पत्रेन न्हाणयतात, सगळी करतात. आनी ती सेवा जेजून म्हणचे ती सेवा तुमी करूंक जाय. कश्ट येतल्या आसायक आसलेल्या मनशांक तुमी न्हाणोवंक जाय, तांचे पांय धुवंक जाय, तांचे तोंड माथें धुवंक जाय, सगळें तांची सेवा करूंक जाय. तोवळ तुमी ती सेवा म्हाका करतल्यात. आनी असलें सत घेवन आयिल्लो जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकच. देखून तुमी बापा पळोवंक आशेतात जाल्यार तुमी कोणाक पळयचीं? हां, कोणाक पळयचीं? म्हाका पळयचीं. तुमी नारळाक पळोवंक आशेतात जाल्यार कोणाक पळयचीं? माडाक पळयचीं, पळय की न्ही. माड नारळ कोणाक खंय आसता? माडार आसता. कोंबये पळोवंक आशेतात जाल्यार कितें पळयचें तुमी? तांतयाक पळयचें, कोंब्याक न्ही. तें कोंब्याक पळयचें. कोंबये पळोवंक आशेतात जाल्यार कोंब्या पळोवचें न्ही, तांतयाक पळयचें न्ही गे. नारळाक पळोवंक आशेतात जाल्यार माडाक पळयचें. तशेंच तुमी जेजूक पळोवंक आशेतात जाल्यार तुमी तुज्या भावा या भयणीक पळयचें. देवा पळोवंक आशेतात जाल्यार जेजूक पळोवंक आशेचें. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत पळया, पयल्या वाचपांत खंय अंत्योकांत पळया. अंत्योकांत कितें पडलें नांव? क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. क्रिस्तांव. क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें? क्रिस्त हांव. कोण क्रिस्तांव? कोण क्रिस्तांव? कोण निवलेनान पळय अशें सेरमो जावन दी मागीर हाका कथा म्हणटात म्हणलें बरी आतां तुमी. इतली दग जाता वो कितले लांब सेरमो दिता बा म्हणटात कोण ना. हां, खडे बारा मुसर ओरिजीन आहे पळय गे न्ही. एकीन गेल्यार तें जेवण जायना जाल्यार हांवें घालें करचें मागीर. काय म्हणटात? क्रिस्त हांव न्ही. कोण क्रिस्तांव? जेजूचे पटलावतारी. तूं जेजूचे पटलावतार न्ही गे. क्रिस्त हांव. क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? क्रिस्ता बरी जियेता तो मात्र क्रिस्तांव. म्हजे गूण म्हजे शेगूण क्रिस्ता बरी जाय. हांव अहंकारी जाता, हांव गर्वी जाता, बोगसूंक हांव तयार ना, राग म्हज्या नाकाच्या फुडार आसा, पयल्यान बरें जाल्लें पळोवंक जायना, बोगसूंक तयार ना, अहंकारी हांव, एरुक्क ताडगना मरक्क ताडगना म्हणून कळ्ळें. थाकाय हांडया काय हांडया. जबाबदारीचें जिवीत ना, बेबदेपणाचें जिवीत, बायल कोण म्हूण गोत्तो ना, भुरगें कोण म्हूण गोत्तो ना, वट्रासी जिवीत, जबाबदारी ना. क्रिस्ताचे शेगूण जिवितांत दिसूनच येनात. खबरो करचें, हेरांचें नांव पाड करचें, ताचे विशयान कोडी उलोवच्यो, अशे विशयान नाका जाल्लें उलोवचें, हें पुरा करन पेल्याचें मन दुखोवन, पेल्यांक रडोवन आमी आसांव जाल्यार क्रिस्तांव जाताय क्रिस्तांव. आमी क्रिस्ताच्या नांवाक कळंक काडटा. कळंक कळ्ळें? कळंक काडटा आमी. क्रिस्तांव जायना. देखून आमी क्रिस्तांव म्हणच्या पयलें म्हजे गूण क्रिस्ता सारके आसात गी. मी साकायलो म्हणटाना क्रिस्तांव जायना. आमच्या बापा नामान मरिया म्हळें म्हणटाना क्रिस्तांव जायना. सकाळी सांजेची मागणी म्हळें म्हणटाना क्रिस्तांव जायना. देवाचें उतर वाचलें म्हणटाना क्रिस्तांव जायना. हांगासर कुमगार खाण गेलो म्हणटाना क्रिस्तांव जायना. बगर क्रिस्ता सारकें जिवीत म्हजें आसा गी, तें परजळटा गी, तें म्हजें दिसपट्ट्या जिवितांत दिसून येता गी. म्हजें शेगूण, म्हजें भाव, म्हजें नडतें, म्हजें उलोवणें क्रिस्ताच्या शेगुणा बरी आसा गी, क्रिस्ता सारकें आसा गी. आनी तवळ मात्र म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांव जावं शकता. क्रिस्तांव
ना जाल्यार क्रिस्ताक फटयतले, क्रिस्ताच्या नांवान क्रिस्ताक ठक्के करतले, आमी कितें जाता हां आमी खोले जाता. खोले म्हणटात न्ही, खोले अळे कोण हेरोद खोलो खोलो म्हणटा पळय जेजू फॉक्स हां तसले आमी कपटी जाता. सॉरी कपटी आमी जाता. क्रिस्ताच्या नांवान क्रिस्ताक मेळयतले कपटी जाता आमी, कपटी जाता. देखून सा पावलो स्पश्ट म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्यायी 11 वळ 27 म्हणटा कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कलसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. फावो नासतना म्हळ्यार खरो क्रिस्तांव जायनासतना मोसोरू राग द्वेश हगे कडपडपण आनी सगळी खोटी चिंतान दवरून तूं ह्या मिसाच्या बलिदानांत येवन एवकरिस्तांतलो उंडो तूं खाताय जाल्यार जेजू सोमयाचें मास तूं खाताय जाल्यार कितें म्हूण समजून आसतना आपूण खरो क्रिस्तांव न्हय आसतना फकत नामके वास्ते क्रिस्तांव जावन तूं ह्या जेवणान वांटेली जावन सोमयाचें मास सेवताय जाल्यार तूं आपली केस्त खाताय आनी पियेताय म्हणलें स्पश्ट सत सा पावलो आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकच, हांव आनी बाप एकच. कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला आनी कोण म्हाका पळोवंक शेता तुवें तुज्या भावाक या भयणीक पळयसय, तुज्या पेल्याक पळयसय, तुज्या सेस्समाऱ्याक पळयसय. आनी कोण पळय क्रिस्तांव जावंक शेता ताणी मुजे बरी जायचे मुजे शेगूण तुज्या जिवितांत दिसून येसय. आनी तो व्हड मात्र म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी खरे क्रिस्तांव जावंक पावतल्या आनी खरे क्रिस्ताची वळख आमकां लाभतली आनी आमकां बापाकी पळोवंक शकतल्या. असलें खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. बापा सर्गीच्या घेऊंडो घेवा रक्ता मासान कैसाच्या दे आमकां बोजू उंड्या वायना संगी बापा जीवनाचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बापा सर्गीच्या घेऊंडो घेवा तमासा क्रिस्ताच्या दे आमकां बोजून. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन महिमेक आमच्या नाक्या पयसेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा बगे वंदन जुजुतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान मरून ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीस सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व कळेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सगळ्यांची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या
तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर तीर आनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आता विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. मगल भाव भयणीनो पवित्र घडी आमी संभ्रमता. भुरग्यानो भावा भयणीनो जेजूचे मास आनी रगत जावन बदलची घडी कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता. तुमची ते सवा तुमची इरादे तुमची सगळी मागणी घेवन तुमी हांगासर आयल्यात. सगळी मागणी जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिया आनी हे पवित्र रितीन वांटली जाया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका तीन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोंगूट परगटुया सौम्या जेजू आमी होवून काता आनी हे कासींतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पोल आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखार मळपळोवंक फावो करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मर्या देवाच्या माये सांगाती तिसपोती बागेवां जुजे बागेवां धर्मदूता बागेवां उजूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आजना मोतीन दवरून सोम्याच्या काळजा सारखे खरे क्रिस्तांव आमी जावच्याक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन सोम्यान केलेले मागणे भक्तीन आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेले आमशितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दय करुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मगस गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बुपुईत कुडी रक्तावर मी सर्व चोकडे पण सर्व वाईटांत तुमकां आनी वसना सुजात म्हाका आदार दी आनी जोगलो सर्व कितें पळया ही जावन सचिवंत देवाची शिडी आमा समेस्त मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली. बाप आनी पूत एकच आनी आमी ताचे ते एकवटान जियोंक खरें ताच्या काळजा सारके क्रिस्तांव जावंक आपोवणी दितात. ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. बंदा पायता सोमी
तेकडे सरदिता म्हाका आमच्या मोगान आमच्या काळजान तोयला सोमी आमचे ती राव सोमी म्हण मागया ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाक आमी अर्गां दिवया तुमची जबाब अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया उगळप तुका सुमिया जेजू उगळप तुका स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू सर्व वाईटांतले विघ्नांतले निवारलेल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया सर्व अपायांतले मरणादी पिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया कालच्या रात्रीची बरी न्हीद आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयचो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयच्या दिसाई पुंतळाक येवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका त्या पुंतळार मिसाचें बलिदान भेटोवंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका तुजें उतर आयकुचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका एवकरिस्ती जेवणा मुखांत आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका खरें क्रिस्तांव जावंक आमकां पोवणें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका अर्गां तुका सुमिया जेजू उगळप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सम्या गर्गां दिव्या देण्यापासून ताच्या मोगापासून वर्त्या उपकार दासो बावळया उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सम्या गर्गां दिव्या देण्यापासून ताच्या मोगापासून वर्त्या उपकार तसो बावळया प्रार्थूया भूमुगाळ बापा आमच्या देवा बगे उजूता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसावो संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी बश्या मगच्या भावा भयणीनो भुरग्यानो सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक ह्या सांजुदाच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता कठीण दग आसा तरी वट्ट्या मोगान आनी अभिमानान तुमचे ते सांगान ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात सर्वस्पर देव स्वामी जेजू क्रिस्त सांजुता देव मारिफात तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचे मागणें तुमचे खातीर जावन आसा हर एका मंगळार हांगासर सकाळीं 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसाराचो सक्रामेंत 10:30 वरां मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 भक्तिकांक जेवण मंगळाराच्या ह्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो येवकारो मागता व्हडा संख्यान तुमचे ते सांग घेवन ह्या पुंतळाक तुमी येया आनी खंडीत तुमकां सगळ्यांक स्वाम्याची आशिर्वादां बेसांवां फावो जातलीं आमचे लागीं स्टॉल आसा भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक दुंपू कोंता मेंथीन्यो रेलिक्यो ही माज्यो इत्यादी सर्व आसात ह्यो सगळ्यो आमच्या मेजुजा विरो झुजोवंक आनी जैज जोडूंक आदार दितात त्यो वस्तू वापरूंक आनी ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक पिडेक भुरग्यांक पिडेक संबंदी वखदां आनी दुखीचीं तेलां ऑफिसान मेळटात थिंग येया ताचो फायदो जोडा आनी खंडीत जायतें बरेंपण तुमकां फावो जातलें तुमची मिसां आनी त्या सवां ऑफिसान दिया थंयसर घेतात त्या सवां फाटीं आसलेल्या बॉक्सान ती तुमी घालयेत खंडीत तुमचे खातीर आमी सदांच मागता कावन्सिलिंगाची मांडवळ हांगासर आसा मंगळाराच्या मात्रेनी हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करना आयल्यार बरें तुमकां राखूंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलांत मेळटा पुणशेतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची कांय प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता उदार मनान कुमो करूंक ह्या दिशेन तुमकां आपोवणें दिता मंगळाराच्या जेवणाक प्रायोजक वा स्पॉन्सर रावोंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तरी फुलाची पाकळी दिवन तुमी सहकार दिया संतोशान आमी ते स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता उदार मनान तुमी कुमो करची तुमच्या घरांत कुमगार बर्थडे एनिवर्सरी जुबल्यो इत्यादी आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा
जेवणाक कुमो कर आनी सर आमी भक्तीक हांव तुमचे खातीर मागता हेचे दिसा जेवणाक कुमोक केल्या रोनाल्ड आनी मिना फेर्नांडीस लग्ना जिविताची 25 वर्सां देवान फोव केल्ल्या खातीर अर्गां जावन पवित्र कळसा वाडो हेनरी जुलियाना अब्रेव किन्नीगोळी पृथ्वी फुटाडो मिलाग्रीस कल्याणपूर डिओन डिसोजा मुडबिद्री तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता देवाचे आशिर्वाद हांव तुमचे सदांच मागता कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें मनाची वात स्विकार करची हेचे दिसा जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता गुरकारनेचो प्रतिनिधी सर वाड्याकारांचो आनी तांकां कुमो केल्या समेस्त तांचो उपकार बावडता देवाची भरपूर आशिर्वादान तांचेर मागता कोणी आसात गी नवेना काही ती जाऊया भक्ती नवेनांत मी म्हणटली जाऊया पात्रोन संसुता देवा आमची पासत विनंती कर पात्रोन संसुता देवा आमची पासत विनंती कर पात्रोन संसुता देवा आमचे पासत विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सर्गी समसमोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघे उजुता देव सरकार सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता सांजुता देव हेर संत भक्त प्रत्येक जावं मरी आमची माय सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगाता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणे सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्म जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्तक दिसो आमी उडास करता बघे म्हणटा देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे आमी मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका तीन वाजता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा आपण रन अगलाप लपता आनी समेस मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या बाबा उदेशी तूं आतां गरोस आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत म्हणटा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवासोनी पेल्या करूं मोग वाडय आतां आमी बघे उजुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातीने आमी तुजे थंय दवरता तुका सो महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म तूं जावन आसलेल्या बघे उजुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दर मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कडस अडचणींनी संपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांसो तूं खेरे ते शर्यती जावन जाय तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी घर जावन तुज्या पुनशेताक पत्तीनेन आयलां देखून बसया मगाच्या बाबडीनो तुमी जायतीं जाणां जायतीं ते सांवां घालतात हांगासर बॉक्सान घालतात ऑफिसान दितात वॉट्सॅपान धाडतात ईमेलार धाडतात पोस्टान धाडतात फोन करून सांगतात आनी तुमची इरादे तुमी दितात आनी तुमच्या खातीर सदांच आमी मागता हेचे दिसा जायतीं ते सांव आसात 23 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावं 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावं 14 जाणां काजरी जोड्यांक भुरग्याचें तेणें फावो जावं 5 जाणांक कुटुंबा माया मोगान आनी समाधानान आसूं तेका जाणां कॅनडाची विजा फावो जावंक एका कुटुंबांत आसलेल्या सन्यांक UK विजा फावो जावंक 9 जाणांक तरातराची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 2 जाणांची हृदयाची पिडा गूण जावंक हृदयाची दूख काळजाची पिडा गूण जावंक 2 जाणांचे जाग्याचे समस्ये वेगळी स्थित्यार जावंक एकल्या गुमटीची तकलेची शिरेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावं एकल्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरींची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक तेका जाणांची मायग्रेन तकली पडापड संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याची आतापायाची गांठी दुखी पांयाच्या तळवयेची दूख तशेंच पेंगटांतली दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एका PCच्या भुरग्याक मती त्या सर स्ट्रेसांतलें
तें पयस सरोंक आनी बरी भलायकी मोठीक समाधान फोव जावंक तशेंच एकल्याच्या PUCच्या भुरग्याक बरें रिजल्ट फोव जावंक आनी माहेंत थंयसर BBMयाक बरी सीट फोव जावच्याक MBBS करच्या भुरग्यान कॉन्सन्ट्रेशन दिवन शिकपाक चड गमान दिवन जिवितांत फुडें येवच्या पासून UK वचूंक प्रयत्न करतल्या एका जोड्याक बेगीन UK वचूंक विजा फोव जावच्या खातीर UK गेल्ल्या एका कुटुंबाच्या सन्यांक बरें काम फोव जावच्या खातीर एका उदरप्रायाच्या आवयक बरी बूक जिरवण आनी कुडीची सकत फोव जावंक एका उदरप्रायाच्या स्त्रियेक पांयाच्या तळवेंत पोटचे खिडे संपूर्ण रितीन गूण जावंक एका कुटुंबांत संतोष समाधान आनी हाती धरले सगळें काम शबित्यान पंता पावोवंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार फाटीं दिवंक एकल्यान धरलेलें सगळें घराचें काम शबित्यान पंता पावोवंक एकल्याच्या 8 जाणांच्या परिक्षेन तांकां तांचे रिजल्ट बऱ्यान पास जावंक आनी बरें रिजल्ट फोव जावंक एकल्याच्या बोरवेलान बरें उदक मेळोवंक दोगा जाणांचें मन परिवर्तन जावंक 11 जाणांक बरो पावस येवन पृथ्वी थंड करूंक आनी ह्या मुखांत उदकाचे समस्या परिहार जावंक एकल्या जाणां IELTS एग्जामांत बरें मार्क्स काडून पास जावंक 6 जाणांक रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक एकल्या सोलोंक पांयांक बोळ येवच्या पासत एकल्याच्या जिबेर पडपडचे ते विगेस गूण जावचे पासत एकल्याक घर सोडून गेल्ले मन बदलून फाटीं घरा येवंक एकल्या अन्य जातीच्या चलये ताव सुटका मेळोवंक 8 जाणांक आमाल पिवोवन येताव सुटका मेळोवंक 14 जाणां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक फावो जावंक 14 जाणां परगांवाची विजा फावो जावंक एकल्याक कामाचें ऑफर लेटर बेगीन फावो जावंक एकल्याचे थायरॉयड गूण जावंक एकल्याच्या आंगार पडुली सामकोळ नपेस जावंक एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान चलोवंक एकल्याच्या कामाच्या थळार समाधान आसूंक तेका जाणाच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावंक एकल्याचे डायबेटीक शुगर तशेंच कोलेस्ट्रॉल ते आनी BP ती नॉर्मल सदांच आसूंक बरी भलायकी फोव जावंक एकल्याच्या पांयाच्या तळवेंत आसूं हुलोप संपूर्ण रितीन गूण जावंक तशेंच 52 जाणांनी विशेष विविध सांग खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागता बशिल्ला तांचे खातीर आमी विशेष करून मागीं मेळच्या 10 तारखेर जावंक आसच्या चुनावणांत बरो सरकारी फावो जावचे खातीर आमी मागया दिमे घालया आमची तेसां आमची गरजो आमची आशा आमची मागणी सर्गींच्या बापा पांयां तळार आमी समर्पण दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान उगळप तुका सुमयान जेजू उगळप तुका सुमयान स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगळप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजांत तुका वंदिता सुमया तूं बवरतो देव काकुळीचो देव आमर एकल्याची मागणी ऐकताय मागलेले फकले फावो करताय आज आमी तुज्या मुखार दवरलेली मागणी स्वीकार कर आमच्या मागण्या कान दे आमच्या मागण्याचो आवाज तुका पावोवन दे तुजे वोट दे वोट खणवळ्यार आमचे बिरमत पाव आनी मागलेले हर एकल्या फावो कर समया हिस्स ते साव तुका भेटोवन दिता हर एकल्या तुजी कृपा हो तुजे बेसाव मागलेले सगळे फावो कर तुजे उदंड दे आमकां आशीर्वाद घाल समया हालेलुया 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 नवेनाचे मागणे मुंदरश्या म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबा दंडोळों बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तुज्या पस्तले पदवेन पयस नवंडाय त्या संता म्हजे कळसाचे कुंडे हांव तुका मारता आशा आशिल्ल्या बरो सोदूंचे किरीत देणे तुका देवान दिलां म्हजी जिणेची कंटी कुंटे म्हज्या कळसाची कोटसण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईप पसी नवा देखीत तूं मुखार मुखार आदार सुदर्शन वर एवढा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमे जेजूचे महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन ती कदीक प्रगटलेलें जावं आमेन मोगाळ बाबडीनो इकडी वर्दोळे तांपया सुमया जेजून आमच्या जिवितांत केल्या बरेपणा सुगडास काडया ताका आमी अर्गां दिवया दैत्य बरेपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां ह्या बरेपणा सुगडास काडून ताका अर्गां दिता आसतना एकल्या तेका जाणांची कोलेस्ट्रॉल शुगर आनी BP नॉर्मल आसलेल्या खातीर 5 जाणांक विघ्न आरवारांतले राखून वेल्ल्या खातीर तेका जाणांची शेल कोंकणी गूण जाल्ल्या खातीर
एकल्याची गुमटीची हिरेची तकलेची दुगुण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या फाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुगुणी जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या उदरप्रायाच्या एक बूक जिरवण आनी कुडीची सकत मेळ्ळ्या खातीर एकल्याक त्या जाणांक युकेवेचे भाग फावो जाल्ल्या खातीर एकल्यान रीण फारीक करूंक कुरपा मेळ्ळ्या खातीर एकल्यान हाती धरले सगळे घराचे काम शबीदान पंथा फावो लागल्या खातीर एकल्याचे भरपूर मोगान शिवंक आदार दिल्ल्या खातीर एकल्याची तकली पडापड त्या खातीर मायग्रेन तकली पडापड गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या काजाराचें कार्य बऱ्या मनाच्या मनशां तावन कुमक मेळ्ळेल्या खातीर एकल्याच्या बरवेलान बरें उदक फावो जाल्ल्या खातीर तशेंच 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सेरीक फावो जाल्ल्या खातीर 2 जाणां काजारी जोड्या भुरग्यांचें तेणें फावो जाल्ल्या खातीर तशेंच 20 आनी 6 जाणांक विविध लाभलेल्या बऱ्यापणा खातीर अर्गां दितात. तांचे सांगात आमचे अर्गां गोंथया सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान मोगलाब तुका सुमयान जेजू मोगलाब तुका स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 एक जादू बारिया हालेलुया 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 मरा हालेलुया 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 मोगलाब सुमयान सांजूता देव मारे फाद आमच्या जिवितांत जायते बरे पण तुवें केलाय आमच्या मागण्या कान दिला तुवें ओट ककुळतीन ओट दयेन आमची मागणी ऐकून आमकां तुवें आशिर्वादाने भरलाय भुरग्यांक युवा जाणां काजरी जोड्या पिळेस्तां प्रायवंतां कश्ट दिल्यांक सगळ्यांक तुवें आदार दिलाय सुमया तुका जा महिमा तुका जा वरदान उगलाप हालेलुया 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 हालेलुया. मुगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोवणा पयस पिडेस्त भाव भयणी पासून देवा लागीं आमी विश्वासान आतां मागोया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा पिडेस्त आमच्या भाव भयणीची कश्टळू करी आयक आमचें प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकटेरा नर्सां सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा येसुया सकड पिडेस्तां ताळण्या आनी पात्रांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा तुज्या मर्याने आतां वरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भले कुडी आत्म्याची गिठाय दी आयक आमचें प्रार्थना सर्गीच्या येसुया बापायचे दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य समाचारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचें प्रार्थना सर्गीचे येसुया बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारली ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयत ती सर्व ते तुज्यारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना मोगळ येसुया बापा गांवांत तशें परगांव फावो ते काम नासतना कश्ट दिल्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळट करी तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना दयाळ येसुया बापा फावो ती जिणी सांगाती वा सांगातीन मेळना आसतना कश्टच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवोवचें देणें फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुया सर्वीस परा भुरग्यांचे देणें आशिल्ल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाच्या वळ भुरग्याचे देणें तांकां फावो करन तांचो कुटुंबा संतोश सडय म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना कठीण येसुया वथान आनी दगीन कश्ट दिल्या पृथ्वेचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल बरो पावस तडून पृथ्वी थंड कर आनी उदकाचे समस्या सगळे परिहार कर म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुया फुडें येवंक सचिन नवनांद बरो सरकार आमकां फावो जायशें कर बरें मुखेली विंसून येवशें कर आनी सगळ्या लोकांनी बरें मुखेली विंसच्याक आपलो ओट मत घालूंक तांकां आदार आनी कृपा दी म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुया मरिये पिडेस्ताचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमार आनी एका कुळतीचे माई नमार आमची शिवा अमृत आनी बरुशा तुका आमी उलो मारता आमी बदेशेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुण आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शक्य येते तुजे काकुळ आमचेर परती आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे कशें सदी पावल जेजूक आमकां दखय ही दयेळी ही मोगाळी दुलोबी ओंकार मरये मोगळ भाव भयणीनो त्रिंदादीची मजत मागून पिडेस्त आमच्या भाव भयणीक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण दिवया सगळी त्रिंदादीक मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर्पद्वेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशाशेम घेवचें तितलो लानवीक जालोय न्ही सर आमची पिडा गूण करून ती खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्ट दिल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या साकरा साकरणीक दयाळ दिश्ट घाल तुवें रचलेल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरेत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिड्यांतले गूण जावन बेगीन तांणी भलायकी जोडोवंक फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
सुम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसू प्रार्थूया बोदयाळ बापा बाबा त्यांच्या बुजवणदारा तुझी मीत में नातलेली दयाळ आम्ही मागताव पिडेशिडेन कष्टों ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांबाळून देत एकामेका सुख समजणी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कष्टा वरवीं सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांचे संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसू सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर भांगून तो तुमकां माय पासन आनी काकुळतीन वागूं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवा सकल जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारा पर्यंत आमचे संगात आसा तो तुमचे सवय रावं तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावं तुमकां वाट धरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावं तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरलें तो तुमचे ते आसचे सर वायट बस म्हणडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे उपकार हालेलुया मुगल बापणीनो थोडी मिनटां सक्रामेता मुखार आमी करसिया आमचे काळीज आमचे मन आमची सगळी खोड सुमयाक समर्पण दिवया सुमयाची बेसांवां सुमयाचें समाधान सुमयाची भलायकी आमची कन गावया आराधनाचें गीत आमी गावया तू म्हजो आसरो तू म्हजो राखणदार तू म्हजो मोगाळी तू म्हजो देव तू म्हजो आसरो तू म्हजो राखणदार तू म्हजो मोगाळी तू म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोदता सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता हांगा वसा हांगा वसा हांगा वसा सो हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा जेजू वसा सोम्या हांगा वसा हांगा वसा हांगा वसा हांगा वसा सोम्या हांगा वसा जेजू सोम्या हांगा वसा जेजू सोम्या सोम्या हांगा वसा तू म्हजो सोडवणदार सोम्या तू म्हजो शिकवणदार तू म्हजी गठाय तू म्हजो देव तू म्हजो गवळी सोम्या तू म्हजो बसवणदार तू
तुझी गुपित सुवात तुमचो देव सगळ्या काळजान तुझी स्तुती करता सोम्या तुका आराधन करता तुका दिन वाचता तुमो वरतो देव म्हूण मानून घेता तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती सोम्या तुका जावं स्तुती तू म्हजो सोडवणदार तू म्हजो सोडवणदार तू म्हजो शिकोणदार तू म्हजो शिकोणदार तू म्हजी गठाय सोम्या तू म्हजी घटाय आणि तू म्हजो देव तू म्हजो देव तू म्हजो गवळी तू म्हजो गवळी तू म्हजो बुजवणदार तू म्हजो बुजवणदार तू म्हजी गुपीत सुवात तू म्हजी गुपीत सुवात तू म्हजो देव तू म्हजो देव सगळ्या खालसां सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. आराधन करता सगळ्या जिविता सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता. पळोवंक सोदता सगळ्या सक्ते सगळ्या सकते तुझी सेवा कोरता तुझी सेवा करता अवांगा आसा हांगा वासा सगळ्या काळजांत सगळ्या काळजांत तुका आराधन कोरता आराधन करता सगळ्या जिविता सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक तुझे सोदता. रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सोगते सगळ्या सकते तुझी सेवा तुझी कोरता सेवा करता अवांगा आसा हांगा वासा Here I am Lord अवांगा आसा जेजू हांगा वासा हांगा आसा सोम्या अवांगा आसा तुझी स्तुती करू तुका आराधन करू तुका दिन वासोंक तुझ्या नावाची वडवी गावोंक अवांगा आसा सोम्या अवांगा आसा जेजू तुझ्या नावाची स्तुती करच्या हांगा वासा हांगा वासा जेजू तुझी स्तुती करच्या तुका वखणचे तुका नावाडच्या हांगा वासा तू मुजो देव म्हणले सत मानून घेवच्या आनी प्रगट करच्या हांगा वासा सोम्या तुझी स्तुती करच्या तुका वखणच्या तुझ्या नावाच्या महिमा गावच्या हालेलुया Alleluia. हर 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 शदल बल 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 बलंदललैया Alleluia. हर 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 जेजू सोम्या तू वरतो देव हर 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 जेजू तू वरतो देव देवा ब्रह्मसो देव जगतो देव जग बसो Alleluia. आतोबान सोम्याची स्तुती करूया Alleluia. जेजू दाविदाच्या पुता आम्हा हर एकला कबूल कर जेजू दाविदाच्या पुता तुका जाऊ महिमा मानन वगळाप जेजू मरियाच्या पुता तुका जाऊ मानन वगळाप Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan Jesu, glab Jesu, aradan Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. उला मरा समेत तुझे करा काळ जाणता तुम्ही आमच्या मध्ये असा तो आमका आधार करून पाठन देता बॉल देता आमच्या मध्ये एवढ्या परस्या तुम्ही आगम आराधन करूया hallelujah, 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 hallelujah. Ergan Jesu, glab Jesu, aradan Jesu, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ergan tuka sumian Jesu, uglap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu, vandan tuka sumian Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. बस आम्ही मग बाबडीने गडी बोर समयाक पळया आमचो समय आमच्या मध्ये आवडणारो पार करो साजार आसा हे समया पळोवच्या आमी हांगासर आयले आपण तळाक आमची बगणां समयाकू सारच्याक आनी समयाची बगणां आमची कन घेवच्याक समयाची बेसांव आमची कन घेवच्याक आमी हांगासर आयल्या वेळ कन पुरसत करन आमी हांगासर आयल्या सुम्या पळया सुम्या आमच्या मध्ये आसा ह्या सुम्याची आमी स्तुती करूंक जाय देवाचें उतर म्हणटा सुम्या पळयतलो देवा पळोवंक शकता हांव आनी बाप एकच आनी आमचो सुम्या आमच्या मध्ये आसा आमच्या सुम्याची स्तुती करूंक जाय पूण कितले पाटी आमी सुम्याची स्तुती करच्या प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमचे हात पडे कितले पाठीवरल्यान हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. एका भावा लागीं विचारलें हांवें थोड्या दिसां फुडें एका भावा लागीं विचारलें आळे बाबा कित्याक मिसाक येवंक नाय आनी तो म्हणालो कठीण दग फादर कठीण दग देखून म्हाका मिसाक येवंक जावना कित्याक कित्याक म्हळ्यार काल म्हणचें इगर्ज फुल्ल जाता फादर फॅना म्हणल्यार बसोंक मेळना दगीन बसोंक जायना देखून मिसाक येवना थोडी बटी आमकां तशें भोगता सोमयेची स्तुती करच्या सोमयाची स्तुती करच्या आमकां कठीण दग भोगता सोरे बटी सोमयाची स्तुती करच्या कठीण पावस म्हूण भोगता भिरांकूळ पावस फादर देखून येवंक जावना थोडी बटी आमकां सोमयाची स्तुती करच्या कठीण हिंव भोगता कठीण हिंव फादर कठीण हिंव मागीर तुमी फॅनाक घालतात इगर्जेन हिंवान बसोंक जायना देखून हांव येवना थोडी बटी अडकळ आसता आमकां सोमयाची स्तुती करच्याक ह्या दिसांनी चुनाव जाते आसा न्ही चुनावाक तयार जावन कॅम्पेन जाते आसा तेणे रोड शो जाते आसात न्ही गे युट्यूबार तुमी पळयतात मुखेली जिपार वेतात उबा रावतात ताच्या फाटल्यान हरियारीनी लोक हजारान येतात आनी त्या वताक म्हणना त्या कर्कट्या वताक म्हणना त्या दगीक म्हणना डान्स करतात हालो जय जय म्हणटात न्ही गे त्या मनशाची त्या पाडतेची न्ही गे कितली स्तुती करतात पळया मनशांची स्तुती करूंक आमी सदांच तयार जावं पुरो आमकां इल्ले पयशे मेळटा जावं पुरो काय बरें जेवण मेळटा जावं पुरो पूण सोम्याची स्तुती करच्या कितल्या फाटी आमी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हळ्यार हांव कितले फाटी हात उबारता म्हाका वळना तुमी थोडे फाटी हात बांदले सोडून नात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आमी सोम्याची स्तुती करूंक आयल्या देवळां सोमी आमच्या मदें आसा हे सोम्याची स्तुती करच्यान आमी लज्जंक नजो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गां जेसू अर्गां जेसू. ओगलाब जेसू ओगलाब जेसू. आराधन जेसू आराधन देखून कीर्तनकार म्हणटा 117 म्हणटा सर परजानो सोम्याची स्तुती करा सर देशानो सोम्याची स्तुती करा सर राष्ट्रानो सुरेश्वराची स्तुती करा कित्याक तो बोवर्त तो देव ताच्या भायर दुसरो देव ना ह्या देवाची स्तुती करा रचणाराची स्तुती करा रचनेची न्ही देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याची स्तुती करच्याक आमी तयार जावया हें गीत आमी गावया ಈಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಏಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ कुर्बानी आमचो सोमी तो देव ह्या सोमयाची स्तुती करूंक जाय कित्याक येसू नामा नन्ना भरवसे तोच म्हजो भरवसो कित्याक म्हळ्यार दुखेल्ल्या मतीक दुखेल्ल्या काळजाक तो एक बरवसो जाता तो एक बुजवण जाता हर एक दीस म्हाका तो राखून सांबाळटा आनी सदांच म्हाका तो पटलोन दरसो बरो गवळी देखून ताच्या मनाक संतोषानी गीत आमी गावया ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೆ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೆ ತಾಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯ
येसुवे तुझ्या शक्तीनं आमकां भरताय सम्यात तुझं बरवसो तुझं साधार तुझं सकत तुझं वाळ देखून तू म्हाका मोग करताय देखून तुका हांव स्तुती करता सम्या तू वरतो देव म्हूण मानून घेता तुका सा महिमा तुका सा वरदान तुका सा होगळाप ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಶಾದಲಬ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 hallelujah. Shadalabalaba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हाथ बरा. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गंजे जोगला के द्वारा दांजे जो सगळे काळ तांदू गवंदी तांदू गवंतो देव. काकुळदा देव वैक पासी विश्वासी मगणी वैक पासी देव. तुका सा महिमा तुका सा वरदान उकला. Hallelujah, 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 hallelujah. शदला बरा 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 दला येसु 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 जेजू जेजू समेत दाविदाच्या पुतावर एकल्याची काकुळ का तुका सा महिमा तुका सा वरदान उकला. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. शदला बरा 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 दला Hallelujah. Erganduka sumian Jesu. Erganduka sumian Jesu. Oglaptuka sumian Jesu. Oglaptuka sumian Aradanduka sumian Jesu. Aradanduka Vandanduka sumian Jesu. Vandanduka Hallelujah. 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 मगल भाव भणीनो आमचो सुमी आमच्या मध्ये आसा एगडी वर दिश्ट गेली ते पोटी आमी सुमिया बरी जावंक ना आमी क्रिस्तांव म्हणा हांव क्रिस्तांव पण म्हजे गूण क्रिस्ता सारके नात सुमयेच्या नांवाक हांवें कळंक काडलां म्हज्या मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जियोवन आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे न्ही बगार मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जियोवन सुमया विरोध आमी पातळ केला सुमयेच्या नांवाक आपाक कीर्त धाडल्या सुमयाक पळोवंक शकून हांव आमी ह्या मुखांतर दूख दिल्लें आसा
दोळे धांपया आज आतां आमच्या अर्द्याचेर दवरया काल सांतान सोम्यालाचें बक्षणें मागया काकुळत म्हजी कर सोम्या तुजे भोव व्हड दयेन म्हजी काकुळत कर म्हाका बक्षी सोम्या म्हजे अपराध पुसून काड म्हजे गुन्यांव धुवन काड तुजे व्हड काकुळतीने म्हाका सुटका दी म्हूण मागया काकुळत म्हजी कर काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं काकुळत कर या भावा भयणीची भक्ती खंयची सोमिया काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं काकुळत कर दया दाखयची काकुळत म्हजी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर आम हर एकल्याची काकुळत कर जेसू काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं काकुळत कर देवा हर एकल्याचे गुन्हे हांव वळखून घेता म्हजी कर आमच्या अपराध पुसून काड राग केला सोम्या मोसर केला मतीन कपटपण चिंतला तुज्या नांवा कळंक काडल्या तुजो दीस पवित्रपणी सांबाळूंक ना तूं कोण कितें म्हणलें आमी जाणा जावंक ना तुका सोदूंक प्रयत्न करूंक ना तुका वळखूंक ना सोम्या तुका तिरस्कार केल्लो आसा रागा वरवीं मोसरा वरवीं खोटे जिबे वरवीं आमी तुजें नांव पाड केलां तुजें नांव कळंक काडलां पेल्याचें मन दुखयलां पेल्याक आमी अपकीर्त हाडल्या पेल्याच्या नांवाची किळकुळां केल्यांत तुका दुखयलां सोम्या पेल्याक दुखयलां मतींत वायट चिंतलां बुरशें केलां बुरशें आदारलां जायते जायते सुकून पडल्या सोम्या क्रिस्त हांव खरो क्रिस्तांव जावंक सुकलां सोम्या मोगसाणें मागता काकुळत कर म्हूण मागता सोम्या काकुळत म्हजी कर काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर सोमिया तुज्या हत्याचेर हात दवर काकुळत मागा सोम्याची कृपा मागा काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं काकुळत कर आम हर एकल्यांची काकुळत म्हजी कर सोमिया काकुळत कर तुज्या भुरग्या बाळांची सोम्या काकुळत म्हजी कर सोमिया मोगळ भाव भयणीन आमचें समर्पण करया हे वखदा जेजूक पळया जेजू आमकां आपयता ह्या वखदा ये या तुमी कश्ट तेल्यान वचन ववयतेल्यान हांव तुमकां विश्व दिता म्हणटा जेजू आपयता जेजू तुमकां ह्या वखदा ये या तूं रुदान करून आसाय तूं कश्टून आसाय तूं कंतींत आसाय तूं बेजारांत आसाय म्हजे लागीं सोम्या लागीं येवया आमी बावर्तान येवया सोम्या लागीं बावर्तान येवया तूं चंचल जावचें न्ही तूं कंगल जावचें न्ही ये सोम्या लागीं एक भाऊ एक बोटी हांगासर आयलो फादर म्हाका परगांव वचोंक बरी विजा भाऊ जाय मागा म्हणालो हांवें म्हळें मागा हांवूय मागता तूंय मागता आनी 9 नोवेनां कर 9 नोवेनां ताणें केलीं ताजे उपरांत म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणालो फादर 9 नोवेनां केलीं म्हाका काम मेळोंक ना हांवें विस्वास सांडिनाका बरवसो सांडिनाका सोम्या लागीं माग परत 9 नोवेनां कर म्हळें परत 9 नोवेनां करूंक लागलो परत 9 नोवेनां जालीं 18 नोवेनां जालीं आयलो आनी म्हणालो निराशी तो जाल्लो आनी म्हणालो फादर परत 9 नोवेनां जालीं काम मेळोंक ना म्हणजे इश्ट म्हाका केळकुळां करतात म्हजे कुटुंबाची म्हाका दुरसतात तितल्या पयस वचून 18 नोवेनां गेलीं कांय काम मेळोंक ना आनी मागची गरज ना आनी मागा नाका आनी तुका काम मेळना बेश्टें मागचें तुवें तितल्या पयस वचून हांवें म्हळें बाबा निराशी जायनाका बरवसो सांडिनाका परत 9 नोवेनां कर तुज्या बावार्थाची परिक्षा तुज्या सोसणिकायेची परिक्षा समी करता जावंक पुरो परत 9 नोवेनां कर आनी तो म्हणालो फादर 3रे पोटींनी 4थ्या पोटींनी 5व्या पोटी जाल्यार हांव 9 नोवेन करूंक तयार आसा सोमी दिता पर्यंत हांव 9 नोवेन करतलो म्हणालो तो आनी 3रे पोटी 9 नोवेन सुरू केलें आनी 3ऱ्याच्या आवतेच्या 9 नोवेनांत पयलो दीस पयलो 9 नोवेन जालें 2रे 9 नोवेन जालें
तिसरें नवें जालें कांय खबर ना. पूण तिसरें नवें जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा ताका परगांवांतावन दुबयतावन कॉल आयलें आनी तूं सिलेक्ट जालाय, तुका बरें काम मेळो जालां म्हूण ताका आपोवणें आयलें. आनी 4थें नवें सुरू जावचे फुडें तो परगांवा पावोन जालो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, थोडे पटी आमच्या जिविताची परीक्षा जाता, भावार्थाची परीक्षा जाता, सोसणिकायची परीक्षा जाता. आमी कंगाल जावचे न्हय, आमी बरोशान मागोवंक जाय. देखून तुमची सगळी ते सोम्या समर्पण दिया, सगळी तुमची कूड सोम्या समर्पिया. माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंतली सगळी तुमची कूड, तुमचे कुटुंब, तुमचें घराची सगळी कुडां, घराची सगळी वणटी, घराचे सगळे वातावरण सोम्याच्या पांया तळा समर्पिया. सगळी तुमचे कुटुंबाचे सांदे, तुमच्या घरांत कितले जाण आसात, तुमची भुरगीं, पूत धू, पती पतीन, आवय बापय, भाव भयणी कोणी आज सगळे सोम्याच्या पांया तळा समर्पिया. तुमचे काम, तुमचें घर, तुमचो वावंट, तुमची कृषी, तुमचे मेळे, तुमचे काम, तुमचे कश्ट वावंट सगळे सोम्याच्या पांया तळा समर्पिया. मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणटा सोमी. आमी मागा नाव, आमी मागा नाव सोम्या मुखार, आमी मागा नाव. थोडे पटी तूं माग, तूं माग, तूं माग, फादर मागा म्हणटा आमी, देखून आमकां मेळना. आमची मौत खंय आमी खंय आसता थोडे पटी, आनी आमी मागा नाव. सोमी आमच्या मदें राखून आसता, तुमी मागा आनी म्हणटा तुमी मागा घेतल्यात, देखून तुमी मागोवंक आयल्यात. मागा, मागा दोळे दांपा, तुमी तुमच्या अर्द्याच्या रात दवरा. मागा सोम्या, सोम्या म्हाका आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू, म्हाका आपड जेजू, म्हाका आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. 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 आपड जेजू आनी हांव गूण 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 जातलो. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू. म्हाका आपड, म्हाका आपड, म्हाका आपड, म्हाका गूण कर, म्हाका गूण कर, म्हाका समाधान दी, म्हाका समाधान दी, म्हाका संतोष दी, म्हाका संतोष दी, म्हाका जैत लाभय, म्हाका जैत लाभय, म्हाका जैत लाभय, म्हाका गूण कर, म्हाका गूण कर, म्हाका सुटका लाभय, म्हाका सुटका लाभय. आपड जेजू, 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 आपड जेजू. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, गूण कर जेजू. दैविक स्पर्शन तुझ्या आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू. दैविक स्पर्शन तुझ्या आपड जेजू. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, गूण कर जेजू. दैविक स्पर्शन तुझ्या गूण कर जेजू. गूण कर जेजू, सोम्या गूण कर जेजू. दैविक स्पर्शन तुझ्या गूण कर. आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू. दैविक स्पर्शन तुझ्या आपड. आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू. दैविक स्पर्शन तुझ्या आपड जेजू. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, गूण कर जेजू. दैविक स्पर्शन तुझ्या गूण कर जेजू. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, गूण कर जेजू. दैविक स्पर्शन तुझ्या गूण कर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. बोला मारा सोम्या. सोमी जेजू आमच्या मध्ये आसा, तुमका गुण करता या वक्ता. हालेलुया. बोला मारा भावार्थान. हालेलुया. सोम्या जेजू या सगळे भक्तिकांचे तुझा आशीर्वाद घाल. तुझी गुण करती दैवी सगळ्यांच्या शिरा निवळय. तुझ्या पवित्र कशनी तळकर, तुझ्या नावांत गुण कर
सोमिया तुझ्या नावांत का आशीर्वाद तुझ्या नावांत का बेसवारी पण तुझ्या नावांत का सुटकाला बाई सोडवणला बाई मागलेल्या रक्तला बाबा कर जेजो टच टच heal them Lord hallelujah 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 निरंतर hallelujah 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 उलमरा बाबा hallelujah 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 शदला बला बला बलंदला हरा 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 येशू समय सगळे भक्त तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणकती देवी संगताच्या शिराशिरे निवड तुझे पवित्र कर्षणी कळक तुझ्या नावात का गुणकती तुझ्या नावात का आशीर्वाद दे जेजो शदला बला 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 आपण आपण जेजो गुण कर जेजो शदला ला 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 शदला ला 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 शदला ला 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 शदला ला 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 शदला ला 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 शदला ला 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 शदला ला ला शदला ला 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 आपण आपण जेजो गुण कर जेजो सगळे सुटका दे सोडवणला बाई बुरक्या की वाजळा पडेस्ता प्रायवंदा कष्ट देला हरी एक सुटका सुटकाला बाई शदला ला 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 शदला 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 ला 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 touch them he heal hallelujah 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 आमच्या थकल्याचे दवर्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे थई ये मुझे थई ये मुझे थई ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे काल शांती मुझे काल शांती मुझे मनान थे मुझे मनान थे मुझे खुडीन थे मुझे खुडीन थे मुझे रक्तान थे मुझे रक्तान थे मुझे रक्तान थे रक्ताच्या कणकणान थे रक्ताच्या कणकणान थे अडाच्या सणासणान थे अडाच्या सणासणान थे मुझे गरान थे मुझे कुटुंबान थे मुझे गरान थे घरच्या सणांचे रिये मुझे पुताचे रिये मुझे दुवेचे रिये मुझे पती रिये मुझे पत्नी रिये मुझे भावाचे रिये मुझे बहिणीचे रिये मुझे आवईचे रिये मुझे बापाचे रिये मुझे सेसमाराचे रिये मुझे सेसमाराचे रिये मग कष्ट दितल्यांचे रिये मग मुझे इजा करतल्यांचे रिये मग उपद्र दितल्यांचे रिये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या सुटका दिवके सुटका दिवके सडवणी दिवके सडवण दिवके भलायकी दिवके भलायकी दिवके समाधान दिवके समाधान दिवके तृप्ती दिवके तृप्ती दिवके जैत लाभोंके भलायकी दिवके भलायकी दिवके भलायकी दिवके सुटका दिवके सुटका दिवके बेसवानी बरोंके देण्यानी बरोंके बळानी नेटवंके हे पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 शदला बला 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 हरा 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर हे सर भक्ती का तुझ्या आशीर्वाद नेटे तुझ्या बेसवानी बर पवित्र आत्म्या कशा बेंटे को सनी सदैव राहिले हे समापन या संदर्भ देवाने कुणी आत्म्याची बरी भलायकी नका बघू कर त्याच्या मुकल्या रोज तुका वाटतं त्याच्या पाटल्या रोज संरक्षण कर त्याच्या बकल्या रोज संगाती त्याच्या वैर निरंतर आशीर्वाद नामे तुझी कृपेच्या बेसवानी बर हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर हालेलुया 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 शदला बला बला बलंदला टच टच heal them Lord hallelujah 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 मुगल बाबरीनो पवित्र तेलाची मागणी तुमच्या रथांत जातली पवित्र तेलाची मागणी घेऊन तुम्ही भक्तीन येवचे ही तेलाची मागणी जाताना सोम्याची गुण करची देवी सगत पवित्र आत्म्या मुखांत तुमच्या कुडीच्या शिराशिराने मळतली भक्तीनं अनुभव करूंक पुढे सरया पवित्र आत्मा दैवी देणी तुला
तुला ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र आत्म्या पराक्लिता भुजबोंदारा आमच्या दया ओवीत करणारा जामान तुका जांबोमा करता भक्ती आराधा ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये तू ये पवित्र दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र संसारात तुए रूप दिले तुझ्यासारख्या मनुष्याक रचले तुझी टेम्पलां जाऊन निर्मिले मोगान जीव आपले ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र 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 हालेलुया 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 उला मरा समया भवंतना तुपार हालेलुया 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 शदला बला 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 हालेलुया हाला 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 हरि गांजे सुलभ द्वारा गांजे सगळे काळ संत वंदे दान समया तो बोलतो दे तुका समय मत तुका सवरा नागला हालेलुया 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 शदला ला 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 हरि गांजे सुलभ हर दांजे हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू सोम्या जेजू देवा तुका जावरादा जेजू जेजू गुण कर जेजू गुण कर आमका गुण कर जेजू गुण कर जेजू सुडका लाभ हालेलुया हालेलुया
Bariam, Ergantuka Sumian Jesu, Ergantuka Sumian Oglaptuka Sumian Jesu, Oglaptuka Aradantuka Sumian Jesu, Ergantuka Sumian, Ergantuka Sumian Jesu. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 सुम्या स्वान भोग झालो जाल्यार नित्य हातू बारया सुम्या दोन ताळयो भेटे जोरान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सुम्या स्व आशीर्वाद घेऊन को गावियां गीत ये देवड़ा सक्रामेंटा हे देवा या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कस्तां सुगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सबळ सदां सामकें ते मोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तूं एकमात्र देव ह्या देवा भायर दुसरो देव ना तूं बापा तावन आयलाय तूं आनी बाप एकच म्हणलें 7 जाणां जावन आमी तुका पेल्याच्या जिवितांत पळोवंक एकामेकाच्या जिवितांत पळोवंक आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत पळोवंक आमकां फोव कर अशें आमी तुज्या शेगुणांनी वाडलेली खरी क्रिस्तांव जावंक आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना उभी रावया सदैव जावन समयाचें नांव आता आणि सदां आतांनी सर्वदा सदां सर्वदा सदैव जावन समयाचे तीन पटी नाव ओडल्यान सांगाता म्हणया सदैव जावन समयाचें नाव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावन समयाचें नाव आता आणि सदां सदैव जावन समयाचें नाव आता आणि सदां आतांनी सदां सर्वदा सदैव जावन समयाचे आतांनी नाव सदां सर्वदा सदैव जावन समयाचे आतांनी नाव सदां सर्वदा सदैव जावन सदैव जावन समयाचें नाव आता आणि सदां हालेलुया 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 हालेलुया
लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड परत तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां देव बरें करूं म्हणटा सगळे मी सांत नव्यान सक्रामेंताच्या आराधनान भक्तीपणी वांटेली जावन सुमयाची बेसां वाजोवन घेतल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पटयतां देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागतां मगाच्या भावा भयणीनो आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं निमाणें गीत आतां आमी गावया तालयो बडया देवा तुझी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुझो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता तुजो मोग करता देवा तुझो मोग करता मुझो जीव वाचता तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुजो जीव आसता बरी मुझो जीव वाचता पर्यंत तुझ्या राजान पावता बरी तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजान पावता बरी तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत मोगाळ पुता सोवे अवकार वयशिवारी आमकां भगीन कृष्णाचे कुरवे निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोगचनो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची तेसावां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायतें बरेंपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं